Mlada Morovićanka Dragana Lužajić prva je i za sada jedina žena koja je sa svetskog prvenstva sekača motornom testerom Srbiji donela zlatno odličje. Na takmičenju održanom sredinom marta u Sloveniji Dragana je bila član srpske reprezentacije. U disciplini kombinovani rez bila je bez premca. Na takmičenjima učestvuje već drugu godinu, a o ovom nezaboravnom iskustvu kada je uz intoniranje srpske himne okićena zlatom kaže. Pa konkurencija je bila jaka, iskreno. Ima dosta devojaka koje vežbaju od malena i koje se stvarno i trude i gledaju da usavršavaju što bolje i što brže da dostignu neke veće rezultate. Također bilo je jako lepo, iskreno jedno neopisivo osjećaj koji stvarno treba dosta truda i svega da bi se dotle došlo. Ja sam pobedila, to jest osvojila zlatnu medalju u disciplini kombinovani rez. Tu imamo dva debla koja treba da presečemo, to jest da ide rez od dole i od gore i da se poklope. Tu ne sme da se ostavlja zub i ako se ostavlja zub, kad već promašimo, da gledamo što manje da ostavimo. Znači prihvatljivo je neka 2-3 mm, ovo sve iznad to je već veća greška i tu se gleda na toj disciplini također isto brzina, vrijeme i koliko si precizan. Zato se i zove precizno kombinovani rez. U disciplini precizno prerezivanje na podlozi Draganin kolega Marko Nešković osvojio je srebrnu medalju. Pored dve navedene, takmičenje obuhvata još 4 discipline: obaranje jarbola, kresanje grana, štafetna trka i okretanje šine sa zamenom lanca. Ovu disciplinu demonstrirao nam je Dragan Nikolić, također član reprezentacije, koji je za svetskim pobednikom zaostao tek malo duže od 1 sekunde. Ovo je moja omiljena disciplina, inače nju vežbam skoro svaki dan, kako god imam slobodnog vremena. U ovoj disciplini je najvažnija brzina, preciznost, da se ne isečete, da se ne povredite i da sve bude namešteno za sljedeću disciplinu. Jer ako padne lanac ili nešto se padne matica, odvrne se matica, niste uspeli u toj disciplini, gubite sve bodove. Ja sam počeo da se pripremam okretanju lanca, zato što sam jako nezadovoljan svojim nastupom na prošlom svetskom prvenstvu. I evo sad već daju neke rezultate, možda sam tu malo sekundu, pola sekunde već dobio. Treniram, naporno ću se truditi da budem sljedeći put u reprezentaciji da bi ostvario svoj cilj. Izbor članova reprezentacije nije bio lak jer su mnogi na državnom prvenstvu sekača pokazali brzinu, spretnost i veštinu. Osvojiti bilo koju od medalja na svetskom prvenstvu u jakoj konkurenciji veliki je uspeh. Mi smo postigli najveći uspeh od kako se takmičimo. Znači, kad smo krenuli, kad je organizovano takmičenje, davne 1970. godine, pa smo imali jedan prekid zbog svih objektivnih i subjektivnih dešavanja na ovim prostorima, pa smo se vratili 2006. godine i onda smo od tad postigli najveći uspeh. Imali smo srebrnu medalju i u Poljskoj, u juniorskoj konkurenciji, sad imamo srebrnu medalju, imamo zlatnu medalju, znači na takmičenju intonirana je naša državna himna, posebno emotivan trenutak za sve koji su bili prisutni, jer ipak da neko svira vašu himnu u vašu čast. Lider reprezentacije bio je Ivan Tomašević, a tim su činili Ljuban Žilić i Lazar Tasić. Za snimanje ovog priloga ljubazni domaćini iz Šumarije Morović potrudili su se da improvizuju takmičarski poligon gde smo se uverili u snagu, spretnost i preciznost članova reprezentacije. Kao primer navodimo da naša svetska šampionka motornom testerom obara stablo za svega 2-3 minuta.